uyu munsi nk'uko urukiko rwari rwababwiye mu iburanisha ryo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, urukiko ruri busome inzitizi mu rubanza rufite nimero RP 0031 bare 2019 bare HCCI. Ni urubanza ku nzitizi yari yatanzwe na Rusesabagina asaba gukuraho icyemezo kimufunga z'agateganyo. Ubwo tudatinze reka nsabe mugenzi wanjye some icyo cyemezo urukiko rwafashe. Urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi ruri i Kigali ruhaburanishiriza ku rwego rwa mbere imanza z'inshinjabyaha rukijije urubanza rubanziriza urundi RP 0031 agakoni 2019 agakoni HCCIC none ku wa 10 Werurwe 2021 mu buryo bukurikira. Ababuranyi ni ubushinjacyaha na Nsabimana Calixte alias Sankara na bagenzi be. Ikiburanwa ni ugusaba urukiko gutegeka ivanwaho ry'icyemezo gifunga by'agateganyo Rusesabagina Paul. Imiterere y'urubanza. Mu iburanisha ryo kuwa 5 Werurwe 2021 Rusesabagina Paul n'umwunganira batanze inzitizi basaba urukiko gutegeka ivanwaho ry'icyemezo kimufunga by'agateganyo kuko yazanywe mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko ashimuswe. Ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana ageze mu Rwanda bigateshwa agaciro agafungurwa nk'ingaruka y'iryo shimutwa. Urukiko rukaba rugomba kureba niba uburyo Rusesabagina Paul yazanywe mu Rwanda bwaba impamvu ituma icyemezo kimufunga by'agateganyo gikurwaho. Urukiko rusanga ibirebana no gukuraho icyemezo kwifungwa ry'agateganyo igihe urubanza rwaregewe mu mizi biteganywa n'ingingo ya 96 igika cya 3 y'itegeko nimero 20 agakoni 2019 ryo kuwa 19 Nzeri 2019 ryavuzwe iteganya ko ukurikiranyweho icyaha ufunzwe by'agateganyo ashobora gusaba urukiko yarezwemo urubanza remezo gukuraho icyemezo kimufunga cyangwa ko afungurwa by'agateganyo. Naho iya 97 igika cya mbere n'icya kabiri by'iri tegeko rivuzwe haruguru igateganya ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kurekurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze. Umucamanza afata icyemezo kuri iki kirego mu gihe kitarenze iminsi 5. Urukiko rusanga izi ngingo ziha umuntu wese uburana urubanza mu mizi afunzwe uburenganzira bwo gusaba urukiko gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo, ariko zikaba zitavuga impamvu yashingiraho abisaba. Harebwe rero ibiteganywa n'amategeko n'ibyakozwe birebana n'ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo rya Rusesabagina Paul, rurasanga imihango yose irebana n'ifatwa n'ifungwa rye ageze mu Rwanda yarakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Bityo ibyo avuga ko atahamagajwe mu buryo bukurikije amategeko bikaba nta shingiro bifite, kuko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2018 umushinjacyaha mukuru yari yaramushyiriyeho urwandiko mpuzamahanga rwo kumufata nk'uko byateganywaga n'ingingo ya 50 y'itegeko nimero 30 agakoni 2013 ryo kuwa 24 Gicurasi 2013 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Kubera ibyaha yakekwagaho birimo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa MRCD FLN. Uretse ko harebwe ibiteganywa n'amategeko kubanza kumuhamagaza atari ihame. Nibyo avuga ko uburenganzira bwe
butubahirijwe kuko yabajijwe atunganiwe kuwa 31 Kanama 2020 atari byo, kuko yamenyeshejwe ubwo burenganzira ahitamo kubazwa atunganiwe. Urukiko rurebye imanza zagiye zicibwa mu bindi bihugu n'inyandiko z'abahanga zagaragajwe, hakanarebwa ihame rivuga ko gufatwa mu buryo budakurikije amategeko bidatuma ifungwa naryo rifatwa nk'aho ritayubahirije, mar captus bene detentus, rikurikizwa mu bihugu byinshi, rusanga atari ihame ko iyo ukekwaho icyaha ageze mu gihugu cyamushakishaga bidatuma adakurikiranwa, kandi bikaba bitabangamira ko acirwa urubanza ruboneye. Urukiko rurebye kandi ko imihango irebana n'ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina Paul ageze mu Rwanda yakozwe mu buryo bukurikije amategeko nk'uko byasobanuwe, no kuba akurikiranweho ibyaha biremereye birebana n'iterabwoba, rusanga impamvu y'uko yazanywe mu Rwanda ashutswe itatuma hakurwaho icyemezo kimufunga by'agateganyo, hakanateshwa agaciro ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana ageze mu Rwanda, mu gihe rwasanze afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko, kandi n'impamvu zatumye afungwa by'agateganyo zikaba zikiriho. Bityo rero kuba Rusesabagina Paul afunzwe by'agateganyo mu gihe urubanza rukiburanishwa mu mizi bikaba bitanyuranyije n'ibiteganywa n'ingingo ya 9 y'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira mu by'imbonezamubano na politiki u Rwanda rwashyizeho birebana no kudafatwa no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bikaba bitanabangamiye uburenganzira bwe ku rubanza ruboneye buteganywa n'ingingo ya 29 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu, n'iya 14 y'amasezerano mpuzamahanga yavuzwe. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko inzitizi yatanzwe na Rusesabagina Paul yo gusaba gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo nuko kukivanaho byatuma ibyakozwe byose mu kumukurikirana biteshwa agaciro nta shingiro ifite. Nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame none kuwa 10 Werurwe 2021 n'inteko iburanisha urubanza ifashijwe n'umwanditsi w'urukiko. Icyo ni cyo cyemezo cy'urukiko, umwanditsi yasohora inyandiko ngo tukayisinya mbere yuko dusoza. Rusesabagina, urabona hari icyo ushaka kuvuga? Waza hano imbere ugafata mikoro niba hari icyo ushaka kuvuga. Oui, maître Rudakemwa. Nabibandikire ko umujuriri icyo cyemezo kimaze gufatwa.